Emang kenaon gini siapa ditiupan. Tulungan sapu karunya diteuleum di ditu kan ganyat ke karunya. Ai amang cager apa geuning? Nyeluk batu gede gitu. Anjing. Badag amat. Di atas rasanya bukan ada duit tadi tapi rasanya berat saya kan banyak berpasangan aja lagi deh. besok turun si kalah gitu tuh ngomong kan Ikan berat mau. si Ali kalah gitu tuh ngomong Huh?